Dobrodošli u drugu epizodu Minecraft Skybox preživljavanja. Možda nešto malo drugčije, to sam bolje uredio. No, mi ćemo evo nastaviti kopati kamen. Sada je teška noć, jer moramo paziti. Spawnat će se sigurno ovdje zombi, creeperi, kosturi, pauci. Tako da će biti vrlo neizvjesno ovo. Ovdje. Morat ćemo uzeti i štapova. Sada idemo na kameni kram, koji je puno jači. Mi ćemo se potrebne stvari. Ovo će biti dovoljno za sam početak. I dosta ćemo kopati kamena, jer ćemo imati vremena. Nešto vrlo korisno. Naravno mač. Tako. Dalje. Kopat ćemo još kamena, a onda ćemo malo tamo ispred širiti, pa ćemo glasati što se dešava. No, barem to mi pitanje je ovog mjesta. Nećemo sigurno biti gladni. Prije uoča sjajno. Tu ćemo moći svašta izbrano. Creeper i kostur. Ovo nije dobro. To neće. Eksplodira bez katastrofa.
su vrlo. Kačak put napravili 40 Bijekovske. Da sigurno više od pola, da nismo radili sa kamenim pločama. To je bilo katastrofalno paziti kamen. Širiti. Evo ga. Jedva čekam da stičem tamo jer sam vidio da je od pijeska. To je sjajno jer ćemo nastaviti drveni plijen sa trupima. Kamera ćemo naravno stavljati na peć. Onda kada uzet ćemo tako, a to sam da možda propao. Sada ćemo uzeti samo jednu kuću pijeska. Ovo je za dobro. Kada dođe zora da može svijetati, možda i ostane. To je bilo sjajno. Evo ga dolazi zora. Možda još malo budemo ne previše. Sada kako ćemo neki 9 da bude kamenčić ili 6. Mada djelati ovo kamen. Mogla bi samo pojevati na pijeska. Dobro. Tako treba. Sada idemo vrlo brzo idemo samo da. Idemo iskopati neki ali nam još tako da bude 9. 6. Moći se ovako, ali ovo ne vidim.
stavim evo yani no, mislim da bi to bilo dosta prepisati kao što sam htjela, lajkajte nas i subscribe-ajte na našem kanalu, do viđenja.